Sanibonani bafethu. Ngiyathemba niyaphila. Akusewe umhla ka-1 lo. Mngomezulu sibonga. Cha, ngithi ngiyistitcha le video. Kamfoka Sibiya iyanqaba ukwenza ngalendlela engifuna ukuyenza ngayo. Sengithi ke angivele ngiyenze ngalendlela ezokwenza ukuthi ngikwazi ukuthi ngiyenze. Bafethu singabahlali base South Africa nabahlali baseMzansi nabahlali ke bakwaZulu Natal ngaphezulu kwalokho. So ke konke okwenzeka kwi country yethu nokwenzeka kwi province yethu suke sikubuka suke sikhona. Asixoxelwa asikuzwa ke indaba kufana nokuboshwa koMandela eRobben Island saxoxelwa lokho kodwa lokho kwenzeka manje siyakubona. Ngizoyikhuluma inkulumo yami ngifuna ukuyibhekisa nje impela kuye umfoka Sibiya ngendlela engizwa ngayo njengomhlali base South Africa. Mfoka Sibiya ngibona ngathi kubalulekile ukuhlonipha abafowethu nokuhloniphana nokuthi mawuzoyikhuluma inkulumo yakho wena uyikhuluma ezomuntu othi umholi awuyikhulume bese uyicabanga ukuthi uyihambisa kubantu obaholayo noma ababukela kuwe. Awukwazi ukuthi uexpecte ukuthi kube nomuntu ozoyohlonipha omunye umuntu kodwa wena umtshela ngendlela ungamhloniphi kwayiwena. Okunye ke before ngifika lapho bafowethu ukubuild igama ku TikTok khona kuyinto enzinyanyana kodwa kuyenzeka. Ningasikhombisa ukuthi asiyilutho kangakanani ezabantu ababahlali mhlambe esingabanga ke nenhlahla noma nesibindi sokuthi sithi sithatha ikhwama noma senzani. Mina ngihleze ngisho ngithi ngangizalwa uqweqwe ugogo wami wayeyiqweqwe lesangoma ozala umama eyisangoma uqweqwe laso umkhulu ozala umama eyuqweqwe lenyanga. So lento yobunyanga nento yobungoma ngiyayiqonda kahle kamhlophe futhi into engikhule phansi kwayo nengikhule ngayo. So okokuqala nje mfoka Sibiya uma ngabe inkulumo yakho ngempela iza kumyeza ngenhloso yokuzomlungisa umyeza ayinaso isidingo sokuveza ukuthi wasuka enkathini waya kwi-MK ayisikho leso sidingo leso. Okwesibili mina ngangikhona ngeLuthing la eSouth Africa ngiyayikhumbula mina inyanga futhi hayi inyanga ngiyayikhumbula mina inyanga yaphumela obala yenza ama video yaphuma qekelele yathi ngiyomeseka uNcamalala kade ngiyenza le video kuthanga uKing Bhakanzama waphumela obala kade kuboshwa uZuma wathi ngiyomane ngidede lonke amabutho enginawo kodwa uNcamalala uzophuma lapha ngomane ngikhiphe yonke inhlobo yebutho enginalo elikhona ngeke sidlala abantu thina. Yebo khona ngiyavuma uRamaphosa umholi naye usiphethe kodwa futhi ngesivume ngobaba uNcamalala ngiyowakhipha onke amabutho enginawo eyolwa kuyomane kusale esigodlweni ku-empty. Manje okwakho mfoka Sibiya kuhlukile ngoba uthi wena uZuma uze waqala ukumsupporta ngoba sekukhona iMK uyinyanga yokuqala kwi-MK esuke kwi-IFP yayojoin iMK kodwa thina siyazazi inyanga enjengoKing Bhakanzama ezaphumela obala kungakabikho khona nje iMK. 2 kuza kanjani mfoka Sibiya ukuthi nibe nesibindi ngempela abafowethu sokuthi nidayise ngabantu nize nikhombise abantu aninandaba nabo nize nithi akubhalwe incwadi kuxoliswe kokhehlelezi ukhehlelezi uyakhumbula ukuthi kwake kwanabantu abaze baya even eradweni even yena qobo lwakhe wakuvuma ukuthi inyanga enjani mfowethu ethi lapho umuntu izithi ukuze ungibona uzokhokha lethi imoto nelogbook konke kube nje ngoba nihlolwa ukukhokha 450,000 uthi nginilaphe ukuthi nginihlolele bese ngiyanilapha. Leso sikhathi beninguphi bafowethu kudlalwa ngelungelo labantu benibalwe lapha benibakhulume lapha abantu. Imuphi umuntu okudinga ukuxoliswa kuye lo othukwe ngenhlamba nomuntu othathelwe u450,000 ingekho nento ayisizakele kugcineni. Imuphi umuntu odinga ukuthi kuxoliswe kuye umuntu othukwe ngenhlamba kwathiwa uyiscammer nomuntu othathelwe imoto ewetha u350,000 plus logbook yakhe. Imuphi umuntu odinga ukuxoliswa kuye yini bafethu nidlale ngathi masingeyilutho.
yini indlale ngathi manibona angaze nisibone sithi thina sizinyanga noma kunezinyanga emakithi ukukhuluma kwakho mfokasibiya akunayo inhlonipho nawe mangulalela mina anginandaba ukuthi umyeza wenzeni wathini kubani kodwa ukukhuluma kwakho mfowethu akunayo inhlonipho nawe awumhloniphi omunye umuntu uma ukhuluma ufuna ukuphuvela wena ama TikTokers ukuthi wena uwe wena uyinyanga yangempela wena wathatha izikhwama wena ungamhlanyisa yini ekuhlulile ukuthi mangabe wena uza ukuthi umyeza khona into ayenzayo uthathe ucinga inamba kaMyeza kulabo abakutshelile bekunika inamba kaMyeza uma ngabe ubungafuni khona ukuthi mhlawumbe lento ngoba nje ubusuyifaka social media isinge ukuthi siyikhulume ukube kade ingekaMyeza ubuzocinga inamba kaMyeza mfokasibiya umfonele ukhulume noMyeza eceleni Myeza ngiyezwa mfethu kuthiwa ku1 no2 no3 no4 anikwazi phela mfokasibiya ukuthi nisabise abantu abazokhuluma president bathukwa mihla yokuphuma kaJehova uRamaphosa kuze kube namhlanje kunezingane ezimthukayo ezithi unekhala elikhulu mubi ukuthi nokuthi uyasibulala ngecorona ezinga understand ukuthi iziphi ingqinamba uRamaphosa abhekana nazo as president ezisuke zimphoqa ukuthi egcine ethatha inqumo ezithize angeke mfowethu uzuthi wena ngokuthi kunomuntu umholi lesikhathi evuma ukuba umholi usuke azi ukuthi uzomela zonke inhlobo zeimvula ezizomnetha vele zizomnetha imvula ingakho benama bodyguard abaholi ngoba kusuke kulindelekile ukuthi benganethwa zimvula in such a way that bengafa ngisho ukufa angicabanga ukuthi abaholi mfethu indaba yokuthukwa into ngempela okuthiwa bayistressa ngayo nento ukuthi kuthiwa nje kuthiwe unxabana this into akwazi ukuyifaka ekhanda leyo ngoba lo yamuntu into ayifaka ekhanda uza ukuthi ngingabulawa there is why benama bodyguard anikwazi bafethu ukuthi wonke umuntu ozokhuluma kuthi uzokhuluma ngomholi sekuthiwa akabhala incwadi axolisa baxolisa nini lezi nyanga ezidlale ngabantu kwaze kwayiyo lenkathi ukuphuma kaJehova nalamhlanje kunabantu abakhalayo abangakaze beyithola imali zabo kwaze kwasiza umfana wakwaZulu ngapha owavela wathi uNsikazulu ukuze abantu bevule kamehlo ukuthi nazi inyanga ziniqeda nani kuphi ukukhuza inyanga lapha sekanani mfokasibiya njengezinyanga kodwa ningasekani bafowethu ngokudayisa ngegazi lethu nesingezona izinyanga thina sixakekile lento into engikhuba ngale video iyangikhuba mina le video oyenzile lapha anginandaba lento isho kuMyeza kodwa yabona portion ethi akubhalwa incwadi kuxoliswa ukukhehlelezi ukuxoliswa on behalf of izinyanga because ukhehlelezi nina nimhlonipha uyasho kahle uthi nina musa mfokasibiya ukuthi ukhehlelezi mani imhlonipha nina kuyiMK bese nizodimanda wonke umuntu okhona ukuthi akahloniphe because akubona bonke abantu abazi ukubaleka kakhehlelezi akubona bonke futhi abantu abazi ukuhlanipha kakhehlelezi akubona bonke futhi abantu abazuzayo ekuhlanipheni kukakhehlelezi nina ni right nimhloniphe njengomuntu enizwa ngaye because ninaye kuyiMK ninaye ebunyangeni meaning wena uyakwazi ukuzuza ngaye uyabaza ubuhle bakhe sayidini lezinyanga uyabaza ubuhle bakhe sayidini le MK kodwa ukwazi ukuhamba bese uzokhomba bonke abantu ukuthi abamhloniphe ngoba nani yamhlonipha ayihambe ayidumi kanjalo noma izosuka abafowethu seningamane bafowethu nisenza khona manje ukuthi nofuna singakhulumi seningamane nisihlanyise seningamane nisigijime enqunu kulungile makwakudaliwe kodwa mina ngasi umuntu kaNkuluNkulu seningamane nenze kodwa lento eniyenza oyenza mfokasibiya kwayinawe awukwazi ukuba nendlela ehloniphekile ukukhuluma noMyeza ukuze uMyeza abone ukuthi ube nephutha maye nephutha kwandlela okhuluma ngayo nje njengoba usufaka ukuthi wayithuka obaba omncane wawukuphi Myeza ethuka obaba omncane bakhe kungahloniphi naye umndeni wakhe nje uMyeza lokho kodwa manje ni-expect ukuthi uMyeza akahloniphe kodwa indlela enikhuluma ngayo nina ningabaholi nina nihlulwa yini uku-understand ukudila nomuntu ongeyona inyanga ukudila nomuntu on a level of thinking engaphansi kweyini nihlulwa yini enihlulayo bafowethu anebe professional nganza kwethu ukuze nathi sinihloniphe ukuze nathi sazi ukuthi manikhuluma anikhulumi in favor of anything because njengamanje ivideo yakho mfokasibiya ikhuluma on favor of something ayikhulumi nje ngoba iyayala ayikhulumi ngoba iveza ukungathandi but izoveza amandla akho izoveza isacrifice owayenza wena uphuma kwinkatho yakuyiMK izoveza uzo advertise wena uyakwazi ukuhlanyisa umuntu bafethu sixayile sineyinkinga mina nje angisebenzi ngidinga inyanga engangilapha ingikhiphe lokho enginakho manginakho ngithola umsebenzi asidingi inyanga ezizohlanyisa abantu inyanga asidingi inyanga enjalo uhlanyise ibani uMyeza
ubani izomyenza sidinga inyanga ezosigeza lokho esinakho esikhona ukuthi mhlambe kuvimba inhlahla sithola imisebenzi bafowethu hayi ukuthi mawuthi umyeza uyambona uxakile animsizi ngani umyeza ngoba mhlambe manje ngamsiza phela uzokuyeka uxaka uzokuyeka nokukhuluma ngoba ukhuluma ngoba uxakekile.